Uzogwetshwa kusasa owesifazane waseNanda ngecala lokubulala uyise wakhe akamzalayo ngesihluku. Angiqale ngikubingelele ngikwamukele. Uma ngabe uqala ukufika ngicela iziqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwa le video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Enza kwethu udaba engize ngalo njengamanje luthi uzogwetshwa kusasa uNompumelelo Mabaso oneminyaka ewu-25 egwetshwa-ke ngecala lokubulala ubaba wakhe uDennis Mzimela eNanda. Lokhu-ke kuthuka-ke kwenzeka-ke ngesikhathi uNompumelelo efika-ke emzini kayise noma-ke kubo ebusuku ngabo-12 kuyela-ke noma-ke phakathi kuka-11 kanye-ke no-12. Nokuthe uma ngabe-ke efika-ke uNompumelelo-ke ethi-ke ungena endlini, uyise-ke wathi-ke cha, uzobuyela-ke lapho-ke ovela khona Ntombi, njengoba-ke kuyaye kwenzeke uma ngabe-ke uphula-ke umthetho wabazali, okuyindlela-ke abakuthethisa ngayo bethi-ke phindela la ovela khona. Nokuthe uNompumelelo uma ngabe-ke ethi ungena ngenkani endlini, wabe-ke esemphusha ubaba wakhe-ke emkhipha. Uthi-ke uNompumelelo wacasulwa kakhulu-ke ilokho ukuthi-ke wamphusha wawa. Nokuyisikhathi-ke lapho khona kathe uma ngabe-ke sukuma uNompumelelo, naye-ke wabe-ke eseyiphindiselela kuyise emphusha-ke eyomlaxaza phansi khona-ke endlini. Wabe-ke esekhwela phekwakhe emnyathela-ke ngezinyawo ekhanda, emshaya, emlimaza-ke ngendlela eyisimanga, kangangokuthi-ke kwaze kwezwa omakhelwane ukuthi-ke kuyaliwa. Bafika komakhelwane bamfica-ke sembulele ngenduku. Bafika komakhelwane bakhuza umhlola, base-ke bayilamula-ke leya mpi. Base bethi-ke, we baba, kunganjani ukuthi-ke uyikhele endlini yakho ukuze-ke le ntombazane ingeke ize ikwazi ukungena-ke emzini wakho? Nangempela wabe-ke esekhiya-ke ubaba uNompumelelo esele-ke ngaphandle. Wabe-ke esehamba-ke uNompumelelo eyohlala-ke kwamngani wakhe. Nokuthe ngabo-ke lobo busuku waphinde-ke futhi-ke wabuya esekuthukuthele-ke kakhulu yena kuNompumelelo. Uma ngabe-ke efika ufica-ke ubaba wakhe ulele-ke kusofa uphelelwa amandla. Uthe uma ngabe-ke embona wabe-ke esembuza ukuthi-ke ngempela usungaze ungibulalele emzini wami, ngane yami? Noma-ke kunjalo uNompumelelo akabanga nalo uzwelo, wabe-ke esethatha-ke igeja leli-ke ekuyaye kulinywe ngalo ezingadini noma-ke emasimini. Wabe-ke eselilanda-ke leli geja esiyomhlakaza-ke ngalo ikhanda, wamshaya ikhanda, wamshaya ikhanda kwaze kwaba ukuthi-ke uphelelwa-ke amandla, akasakwazi ngempela ngisho-ke nanokuphakamisa-ke ingalo le. Wabe-ke esesondela kuyena kuwo-ke lowo sofa akahlezi kuwo, wafike wathatha uplastiki wawufaka-ke ekhanda lakhe, uplastiki-ke we-rice. Wabe-ke esewushisa-ke lo plastiki khona-ke uvale ikhanda likayise. Nekuthe uma ngabe kusha washisa-ke nosofa lo bekade-ke ehlezi kuwona, okugcine-ke sekulidele ekuthenini kushe-ke indlu yonke. Wabe-ke eseshonela khona lapho-ke ubaba uDennis Mzimela. Kulindeleke ukuthi-ke inkantolo yaseNtuzuma imnikeze-ke isigwebo esimfanele ngalesi sihluku akasenze kuyise. Ngesikhathi umndeni uphawula uthi-ke awufuni-ke nokumbona, uthi kulunga impela agugele ejele. Kanti-ke uNompumelelo uma ngabe ephawula ngokwakhe uthi uyazisola kakhulu ngakwenzile. Wayecasulwa ukuthi nje ubaba wakhe umphathise okwengane ekubeni-ke ebe esemdala. Nganzakwethu, ake sixoxe kuma-comments, ungitshele ngempela wena ukuthi-ke ngokucabanga kwakho kwenzeka kanjani ukuthi-ke ngaphakathi emndenini, ikakhulukazi-ke abantu bezalana belwe beze-ke befikisane kwisigaba sokuthi-ke omunye uyabulawa, futhi-ke ebulawa ngesihluku esingaka? Ake sihlangane nama-comments, ungakhohlwa uku-like no-subscribe ukuze sihlangane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.